Ayubu sura 22 mstari wa 27 na 28, Biblia inasema, utamwomba yeye naye atakusikia, nawe utazitimiliza nadhiri zako, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Ayubu alipita katika mateso mengi sana, na baada ya mateso Ayubu maisha yake yalibadilika kabisa. Kila kitu alichokuwa nacho kilidabo, kikawa zaidi ya mara 2. Akawa na watoto wazuri, akawa na mali nyingi. Maisha yake yakabadilika kwa sababu alijua jinsi ya kusimama na Mungu katika neno lake. Aliamini kwamba Mungu ni mwaminifu, yale aliyoyasema anayeweza kuyatimiza. Kwa hiyo alijua hilo, alijua uwezo wa neno la Mungu lilivyo, alijua kuumba maneno yake. Na ndio maana ukiusoma sura ya 22 hiyo na mstari wa 21, anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo na mema atakavyokujilia. Anapozungumza hivyo, alikuwa katika mateso makali, katikati ya mateso. Kumbuka Ayubu ana sura 42. Kwa hiyo katika hiyo sura ya 22 ni katikati ya mateso yake mazito, lakini bado aliona tumaini katika Mungu. Vipi wewe leo? Unaweza kuona tumaini katikati ya mateso? Unaweza kutamka neno, unaweza kuliumba neno ukaona uhalisia. Ayubu alitambua hivyo, akaumba uhalisia, akalitumia neno vizuri, akalitamka. Kwa hiyo kanuni ya neno lazima ulijue, uliumbe katika moyo wako na katika fikra zako, alafu pili sasa ulitamke wewe mwenyewe binafsi, sio